jutro narode. Idem u bolnicu da dajem krv. Još poslije korone uvijek to da radim. Sad ćemo da vidimo šta mi sa krvju, jer pre mjesec dana su mi postavili anemiju. Sigurno znam da je sad u bolnici ogroman red. Toliko hoću da spavam. Dobro da ima danas sunca. Evo, došla sam u ovu bolnicu. Super mala. Idem ja, ajde. Da budete zdrave, stvarno tako biće bolje nego ovako ujutro rano ustajite u hladnoći, idite po analize. Koliko sam ja bila u redu, do sati 10 minuta i moje analize su dali drugom lekaru, a on radi samo od 15 sati. Ja moram opet ponovo da idem da stojim red. Evo vam, državna ambulanta. Pa dobro. Znate šta ja radim? Ja tako grijem kuhinju. Jer nisu još uključili grenje. A ovdje samo centralno grenje u Rusiji. Eto, evo gas, moj spasilac. Malo ću sada se sagrijem i ćemo ovo pogledati. Centralno grenje će uključiti tek možda za nekih 10 dana. Možeš da smrzneš jer napolje plus 5 preko noći plus 9-10 preko dana. Još jedan pokušaj da preuzmem analize moje. Ja se nadam da preuzmem brzo. Ovaj vlog je svaka dnevnica moja. Tako sam živim trenutno. Obaveze. Sad mnogo dajem pažnje mom zdravlju. Sutra moramo da spremimo kofer i u sredu putujemo. Ja. Promijenimo smo malo lokaciju. 3 mjeseca u Sankt Petersburgu za meni je, ne znam, nije komfortno mi već ovdje. Zbog klime, zbog ove hladnoće. Fuj. Evo ova ambulanta u kojoj sam idem. Uzela sam analize. Ne znam još rezultat, sad ću da idem nekako kućem. Naravno opet red bio je sat i pol vremena sam čekala. Кис, ты красивый такой. Ты боишься-то? Не бойся. Все, плачу. Чего ты ругаешься? 242 будет оплата, карта наличная. Карта. Koliko hladno. Uzela sam moje bake jastuke za vrat. Dobre su, kvalitetne, ja se nadam da malo ću da njih radujem. Da li ste nekad probavali ove jastuke? Da li oni su stvarno pomognu? Ili, na primjer, ljudi kupuju njih u avion? Probali ste? Дорога в аэропорт, тебя встречает самолета. Аэропорт, и что-то там и высота. Аэропорт, смотри, тебя встречает кто-то на том конце воздушного моста. Мы едем. Столько людей. Погнали. Прошли досмотр. Пойдем, дядя Спи? Если у нас здесь есть по России, я не знаю. Есть везде. Где это мы? Макдональдс. Кого не Макдональдс? Я волим Макдональдс.
температура плюс 15 градусов. Хорошего вечера. До свидания. Лай-лай-лай. Какую? Привет. Привет. Как дела? Нормально. Так, помашите мне ручкой. Вот это да. Какая красота. Да. Тут помидорки, да? Да, тут помидорки, тут огурцы были. Поехали? Ну это Шевченко, коммунист. Да, я слышал, телевизор работал, там политические все вещи. To je nije baš Ural. Centar Urala se nalazi u gradu Jekaterinburg, a mi smo nalazimo u gradu Čajkovski. Ja потом все выскажу. Голодные, что ли? Там вкусные бабки. Počeli smo naše putovanje u Kazanj.